Ita, isagot mi kada kayot istorya anapaulwan. Dagiti atap at tao. Tampok nga istorya itangal daw iti pan nakigasanggas at timurtal a hero dito'y drama anapaulwan. Alipugpug! Anyaman na sulit kilobong pinakagandano ng tanapok. Kabakiran apong. Adulakit diti atap anabiyag ditoy. Agparparik na kanya. Lakit di Mas makita tamay. Uray na saan akabailan ara ko puntigwa atao. Ipinuon dagiti kayo. Pakaslat takyag matan dagiti lanot akin malatkat. Ha? Apong, tumangad ka. Apay aya. Basta tumangad ka, apong. Ha? Adakala daw ititok-tok ti kayo. Adalakit di tao dita. Asin nga ta. No sa anak ngagbigdot. Atap matlaeng atao. Ano yan? Ha? Adahigan ti asonggo. Dahigayan. Agtal-talay iti dakil asangan. Nakaiparabawan ti kalapaw. Di yung makita ti adda iti bukot ti sunggo, apong. Ha? Adaya. Diyak maipasir ta nakapsot ti panagkita. Umuli ta iti dayta akayo, apong. Iti kasta. Makitam ti ibagbagak nga adda iti bukot dahigan ti asunggo. Ay, sos! O saan laga po iti pan nakabalin mo iti angin? Yakla kayat ti umuli ditoy. Addatan ditoy, apong. Nagmayatan ti unag ti kalapaw. Adda kasla. Umok dita Agannad ka, apong. Saan ka basta umasidag dita ayan tinabunton aruot? Ha? Ay, biklat! Ay, Umok ti baklat dayta, apong. Ha? Adday tan ti sunggo, apong. Umayon dito'y kalapaw. Balay na lakit di daytoy. mga nagdangran. Isungarod nga insagana kung to'y palsuot ko. Sumarsarot ti panagkitak iti kaunggan dayta aparswa. Ha? Delikado, apong. Ano nga ron? Pumpuatan. Narigat sa mo ti matinag. Amangan mo itinag na taday ta. Ha? Ada nakaparabaw ti bokot ti songgo. Wan, apong. Dayta ti ibagbagak itay. Nakaskas daaw. Ye? O kan dayta akin rabaw. Dak mailasin dayta kinawiwitan na. Pusa, apong. Kimawiwit ti pusa iti bukot ti sunggo. Kat ti uken. Kimawiwit mat iti bukot ti pusa. Naglaingan dayta asonggo. Anak ko, dagito'y makikitayo. Kasta aya? Nagmayatan? Asino ti kasarsaritan pulas? Dayta bakis, apong. Maawatak ti ibagbagana. Mas daaw dayta alakay. Kasla dinaamo ti kita ti panagbiag mi nga atap nga ayok. Am-amom ni apong bubod? Am-amok Anya? agmay maysa nga agbibiyag dayta alakay. Ngam nagasat gapo taadda ka akad kadwana. Wen? Husto ti imbagam. Ha? Ayan ti kadwayo ditoy. Awanan natay siguron Asino? ni Istarsan. Istarsan? Tarsan, apok. Tarsan tinagdinamag ide. Nga atap atao. Ngagnanad iti kabakiran. Saan nga istarsan? Ong, Ha? di kagsasao. Apay, apok? Agalingag kayo. Adagsasao iti asidan. Adda tattao ditoy. Atap nga tamot at tao. Duktaling tapong. Ha? Ha?
niya, Dayjay? Elipante, Apong. Adda na tayo nga elipante. Ha? Apong, adyan ka lang dito eh. Yung nakitaan lagi di elipante. Sige, karnyan nyo amin da kita pinaltugan tayo nga elepante. Karnin tayo amin. Kamu daw. Wag, sige. Higan tayo amin. Nagitoy. Saan tayo amawit? Huwag na ron. Nagdadagsan. Nasumay dito. Awan ti ado arason. Ay, sus. Saan ko problema no higantida? Basta alaon tayo ida ijay kuta. Kamu daw. Kamu daw. Oh, apay machora. Ay, adala kay atao ijay. Lakay a tao. Ayan na. Atay ijay kamu daw. Kurso nadak nga ipaigid. Danga. No lakay. Kabaalan na pay ayat ikayat mo ama aramid. Siyak ah. Siyak ati makam mo. Ipalubos mo lain kamu daw. Danga. Sakpaya sika. No. Ala, ingkay bayuyangan ayag ditoy. Siga man langin kamu daw. Di ka giyas eh. Ingkay bayuyangan, tinakita yung alakay at tao. Tasyak, timang paubingkan kwa na. Uwinin kamu daw. Hey, kakadwa. Ikaw. Kamu daw. Ano pa'y samahan ni atao ijay? Aywan. Ayan na. Aha. Ah, Ay. kutungit. Ubing. Nakatakder dagiti buok na. Ubing. Mayat. Barito. Mayat nga an anusan. Sugar-gar mo. Tiliwan nyo na ijay at tao. Tiliwan nyo. Agturong dito'y dagiti kalangan-langa di atap atao a babae. Nakita daw. Huh? Oops! Lalaki! Lalaki! Binabae! Sa anak a binabae. Matindog dagiti ima da. Payuyanin takon. Saan kayong agbaligi iti kayat yung aramiden? Alipugpug! Darasan nyo! Agpadaya tayo! Dahil may lakay ang tao. Nakita yung kadimot lang. Inyo nang dagiti lakyo na kakatwa tayo! Nasayat mo kasta. Darasan nyo! Nagingay, imang ngip, ibos, kada titi, patak, anabiak, dito'y kabakiran. Kasta? Panaanda, dagiti elepante, ama isarong dito'y. Oray, dagiti anak ti buaya, patayin da. Kastamat ti urbon ti uksa, matay amin, dagita akita. Tinabiyag ama salaw da. Kat si daenda? Wan narawat da launay iti karni. Iso anaglolok magda. Arayakan na, kulas! Ay! Ha? Ni apong bubod dayjay. Oh, apay nagkatawa ka, sunggo. Parang sa kanda laeng jay padam atao. Bye-bye Saan ko ang mabalin abaybayan ni apong bubod? Jak kayat agundawayan dati kinalakay na. Huh? Alipugpug! Ibatam day talakay. Ipatok ka nung kamunda! Prinsipe Aguilos! Ay, parkindak-dag ito ay! Nay! Ibatam nyo day talakay. Awan magana byuken ko na. Masidag ka! Kasi kati maisukat itinahito'y alakay! Hoy, na masidag ka man! Aniya? Tapno paluspusan ni na ito yan lakay. Umasidag ka nga ron. Umasidag ka. Masidat ka na, Aguilos! Taklurok tandak matan dito ay! Amangan no matay ako! Ispalak ni apong bubod. Ngam sakbay na. Riputak pay dag iti agrangranggas iti ayop iti daytoy apas at tilubong. Prinsipe Aguilos! Ispalan na!
Agtalag ka, Apong Bubod. Saan ka baybayan? Saan ka na makapaluspos iti ikot me, lakay a tao? Ida tundakan iti Pangulo, dagiti oranggutan. Oranggutan? Umay ka! Saan ka bitbit ka lang? Lay! Kinilikili na matan. Ay, nagsakit ti kilik-kilik. Saan adi pang bitbitan pa niya? Ay, anay! Sige, darasan tayo nga arunan, ti isang agabsun arut-ruting. Kakadwa! Madam Damalang! Umayin ti Pangulo dagiti oranggutan. Orasyonan nanton, ti may paidda iti rabaw dagiti arut-ruting. Agsagana kayo amin, kakadwa. Agsagana kayo amin, kakadwa. Ituno tayo na ito'y alakay at tao. Ituno tayo na ito'y lakay at tao. Tapno. Andiyan ay Jay. Bayuyangin nyo, day talakay. Nagpukaw na. Anya tinapasamak. Apay asan ang kinabaalam ti alipugpug nga inakop ida amin. Nagbaligi daan ang ipanaw kina Apong Bubod. Naglawa da ito akabakiran. Ngam awan problema iti panang sapol ko kina Apong Bubod. Aramatik ti pan nakabalin ko. Nasken ama parmak. No anyaman dagiti agnana dito amang parparno iti problema iti nakaparswaan. Buaya titimpor iti dayja arukeb. Saan nyo apalupusan ang makaadayo-day taang buhaya? Ti kabuson ko. Agsasaw, ngam saan ko ang makita. Patayin nyo lang ang taang buhaya. Panaot nyo! Ispalat ti buaya. At dada, amin dito'y prinsipe. Naglamang amin dagiti kabusor. Iti daytoy arukib. Mamatiakken ka, Songgo. Ala, umuna kayon arumuar ka dagiti kapadam anabiyag dito'y kabakiran. Da kayo buaya. Umuna kayon arumuar. Tapno saan kayo amairaman iti mapasamak adidigra. Iti lubong dagiti atap nga ayop. Hintayon, kakadwa. Hintayon. Nakadayudan. Sika buaya. Sa dino ti ayan ni Apong Bubod. Nakanganga kagayam. Sika buaya. Ayan ni Apong Bubod. Ni Apong Bubod tinyula ti buaya. Pagkatan akong apok. Ay, bumtakan ti. Roke ba naggapuan me? Ay. Bagkaten ka? Di ka madanagan. Ti alipugpug ti mangyadayo kada tayo dito. Ay, unak lano santan ang makadayo iti dayja akabakiran, apok. Amin na pakadanunan ta. Dahito iti nagrigatam iti husto, Apong. Ay, Kas makitak. Kaya rigan pa'y lang ti kayanak amaladaga. Adi pa'y naikat ti kulapot na. ha? Angam saan na bali? Agawid tan. Sige, agawid tan. Ditan gagayem, tinagibusan ti tampok nga istorya itangal daw. Iti pan nakigasang-gasa ti mortal a hero. Dito'y drama Anapauluan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Kan iti direksyon, Kirby Riliera. Sound effects, June Reputazo. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Alipong